Sada pokažemo neke stvari koji su mali dio od svakodnevni rad. Do sada smo pokazivali pakete, aranžmane, a sada vidimo ove jednodnevne ekskurzije. Šta se razlikuje? Tu nemamo smještaj, tu nemamo pansion i aranžman je mnogo jednostavan. Ipak to imamo da radimo ugovor i da dodamo putnike u putna lista. Primjer, imamo jednodnevna ekskurzija koja radimo na 8. decembar. Prevoz je autobus iz Beograda i idemo ja da ovdje izaberem bilo što, pošto ovo je samo primjer. Cijena je 99 eura, turistička taksa nemamo osiguranje ili možemo da dodamo osiguranje koliko želimo. Možemo da koristimo elektronski potpis da šaljemo ugovor klijenata i možemo da koristimo opis programa ukoliko želimo da ovo uključimo u ugovor i samo izvučemo neke od opisa što smo već dobili. Sljedeći korak je vrlo jednostavan, imamo plaćanje, to je recimo 5000 dinari, možemo da kreiramo dodatne usluge i idemo postojeći putnik, ladica i prodajemo krije najavu putovanja ili možemo da dodamo u lista putnika ukoliko želimo da imamo ta lista da znamo ko ide u bus. Nakon ova, sistem generiše ugovor i generiše milion. Kasa primi, priznanica. U ugovor vidi se da broj na noć 0, početak i završetak aranžmana su isti, 8.12. i ukoliko idemo u operacije po lista putnika na 8.12. imamo to primjer. To je to. Hvala puno.